Svega, ja sam studirala u Njemačkoj, tako da to je treća država i dosta dugo sam radila i živjela tamo, a onda sam došla u Srbiju jer to gledam kao najinspirativna zemlja za umetnika i sad gledam Srbiju kao moju drugu otadžbinu. I inače ja sam Ruskinja, ali kao umetnik nisam bila toliko angažana u Rusiji jer sam otišla dosta rano. Tako da ne znam kako da se snalazi umetnik u Rusiji, kako živiti na dvije države, jer ja sad živim ovdje i svim srcem i tu sam. Konkretno sad o ovoj izložbi ovdje, kako je ona nastala? Ja bih rekla 30% ovih slika su nastali tokom COVID-a kad smo svi imali lockdown i bili smo kod kuće i onda ja sam samo slikala neke predele koji su bukvalno neki prizori, znači to nije ništa što je stvarno nego što nešto što se desilo u mojoj glavi, a drugi deo to je samo Beograd, Srbija, dosta sam putovala po Srbiji i znači svaka slika koja se vidi ovdje to je sve Srbija, tako da mogu da kažem ja u nekom smislu kao pevam Srbiju kako je ona lepa i kako je meni lepo ovdje. Ja ovdje prepoznajem ulje na platnu, ali da li je samo ulje na platnu ili ima još neka tehnika ovdje? Ulje na platnu uvijek radim kad sam u atelijeu, imam dovoljno vremena i svaka slika traži, na primjer, mjesec dana da se nastane. To je bukvalno nije samo vrijeme koje ja fizički trošim da se nastane slika, nego vrijeme koje se traje od skice i do slike koje je čitava kompozicija, a inače ja dosta pravim neke skice koji su kao najobičnije flomasteri za kaligrafiju, kao neki markeri za kaligrafiju, a onda od toga krećemo neka kompozicija, jeste to je ulje na platnu. Koliko ste upućeni u rad slikara u Srbiji? Da li imaju neki vamo uzori iz Srbije, možda Rusije? Skoro 2 godine vodim jednu divnu galeriju u Beogradu koja je Marina, jer se nalazi na Dunavskom keju. I to je naziv je bitan zato što se nalazi na Dunavu i to je bukvalno brod koji se nalazi na Dunavu. I onda meni je vrlo bitno da umetniki koji izlažu kod meni, kod nas, oni su talentovani zaista i nema veze da li su kao oni poznaju nekog, da li imaju dobru vezu, da li imaju obrazovanje, nego najbitnije koliko su oni dobre. I ja mislim da svaki čovjek može da bude dobar u umjetnosti, ali samo da bude uporan. To je najbitnije, da bude uporan, da radi non stop i onda tada ima neki rezultat. A ovi radovi ovdje, koliko su oni nastajali vremenski? Pa jedna slika, na primjer, koja je najstara slika, ona je 2019. godine, a inače skoro svi su 2022. 2023. godine. Pa mislim, skoro svi su prodati koji su bili ranije. Ima li neku poruku ova vaša kompletna ovako postavka koja je ovdje? Stvarati bez obzira na sve, zato što to je u stvari neki trag koji svi ostavljamo i onda ako želite nešto da napišete, ako želite nešto da zabilježite, ako želite nešto da naslikate, samo to radite zato što jedino to će ostati posle nas. Koju bi izdvojili sliku kao najuspeliju ili možda najdražu iz ove serije? Pa ja bih rekla da slika koja se zove Paranoja, ja ću pokazati nju, ona je naslovna slika za moju drugu knjigu koja se zove 30 slika Helma. Helm je vizantijski naziv za Balkan. I to se prikazuje samo neke moje priče o putopisima i ova knjiga je bila rasprodana za prvu nedelju kad se pojavila u knjižarima i to je u stvari moja percepcija Balkana i nešto što ja osjećam i ne mogu da kažem samo slikama, nego mogu da kažem riječima. Ovo je slika, kako da se kaže, beskrajni plavi krug, ali plavi krug ovoj situaciji, to je u stvari senka svakog od nas. Znači, bukvalno što meni se dopada ovoj kompoziciji, to se ne zna da li to je čovjek, da li to je senka, da li to je jedan, drugi, treći. Znači, nikad se ne zna o čemu se radi, ali ipak ima osjećaj nekoj paranoje, zato se ova slika i se zove Paranoja, kao da ne znam o čemu se radi, a imam neke osjećaje da nešto se radi.